Abusia Yamobibia Afishapa any Aquaba about the exclusive interview. Now, so last year when we said the exclusive interview, I any computer man, this year, I follow ye, the bro, a jadabia, there was some more YouTube, attention TV. Now, Upasonia notification say the Atumudia, then there was subscribing at their mommy. Now was share and so at their mommy was in Bisabia now watching Trebiswa. Now we pia as a comment section hall and I'm fair, the bedi hujuma at the amount. Me a midi jumedi huchiame, midiane akosia sparkles. Mesaka computer man, ewa hanusi and any betting common after social issues are air coswani, din so appear my sophobia so air bonnechi, air fine, sembia air cocoso. I yet to say a fear chumwin, yes, you know our court, ye and so one sembium. On your crata, and one copy more court, and as well in your crata, munchirimu, and so a bebrobusia, me charming horses see up by Eden Commono, a better. I will see me that fires when you bread the train, Mammy Tram, who's my pair at the Epaya. Now, I mean, that Reverend Dr. Nana Akwesi Amponsa, the donor name no as computer man or that Hope Generation Ministry International and no. Then in starting to come on him say, Afia Yasha said the exclusive interview, get the more social issues. And I bro, anybody moves them, any adventure, any education, and I bro, attention TV. So, Papa, I'm a quabba attention. Yeah, I couldn't talk about it now to say, and me who you know, swear. Yamia, Yamia, Cruz, or Muffin, between. Na afi enjedanto nkan prophecy bia na me prophecy kwai me ni abre dwuro kwa mefa so a Nyankopop ma so de nyina Ghana ha nkom hye biba ya jutum okay awa ene bra kora de je nye bi kora ni o de nyamba ka na o se men kan kire ma mo asori fi so we prophecy eti a anye oba asori fi enti che se 31st no nkom hye bia mbeto abonten de ba ya nse se afi me wo mo and I feel so this will be obedi matembia no but mama ho dey am say vegina na chi and go for di watamo emoi emu abe nkusi yesi nipa o nipa mo ada no be me kan wante wonu me nipa nimpan nchichede na nkutra ne mponchi dom goye chi ya se na jogeja se me ba ya o kakan bi onu de maka because o ya kwada o twa sabone na nya betimi atia na se nansema obeka se oni honorable Kennedy Japan omumfie ni ya se ne hwe Kennedy so awani the media some of the media has got it twisted okay Kennedy is heading towards 62-64 now okay Niger committed himself in mentioning his name his years age say onya 37 so when 37 is deducted from 62 and 64 krana na obi say one ni niece edampem no mudi agro no mucha video no dey beto social media niece na nsa pre no dey beto social media na akoka wansem so we dey ankan fa ho ya te wo no me computer ma de meti we matre be careful Ghana for him nyina mfa ade ya me mete emfa me won animguase o ka se me nworo me musumi ni pasu no okay amanfo nyima no sibone e obia ne nipa su me opa tweme gumani mase woro me ho kasa me ngoro mo mfa nchini Ghana ba bia me de befa David ya yeboni de David Nyankopon de no waye Joshua Nyankopon de no waye okay etime na me mfa ho that is me su na entime so nsanda me benyame mo na me ya nyame adwuma afan ye wota ma nyame ho be ya adwuma ne wie pa ne kɔ enya ko wi ade aka no ye di pa asa ebusia me da se pa ye se wonya bre e de twen ye ma ye twa ye ho e de eba ye na me bisa computer man se Nigel Gaze say oni ni niece ana ne wo fa se ne ba ne nua Adam Pemu echapacha na oba ne nsa pre no dey beto social media there anka fa computer man ho sen o be reply o ka ho ase ope de ntia me ko kan bi ai say ye mra pon ye say we have freedom of speech yeah and we are in the democratic room to be at me kire na be ai say me Ghana ni Ghana ni wonderful
Sawa kopo ho asem na wasem ba na betodwa wonderful eba ba ye public domain okay na je se eduaman ho kwaya ene wo edori aboa wo sono tofam a aboa bia tietia nso bi nti se wo kokoto atopa wodem na atopa no wontimi anhye no so ne pie ba abontena ba kan pepepe se de tie na se enya atopa o sha no se eya agro enya atopa na odidi video na no mo ye video ho ye mesere papa ana won se video na nkasa beto abontin so na nkasa eye na adwun se ono nkasa be kiremu e ma Ghana for ya nkasa anche na ono be kiremu enye nkiremu bia de o ye fe ne damage control mental na jegezi ba metal no me bia oye he Ghana for be ntima se leton betima se pa me yes of juma che fair December na 55 years yeah me ye nyame adwuma na me wo 15 years me divert ya de koko school wie ya be wura Ghana Armed Forces be lieutenant colonel no wachi odom ba me so no kese ha me ama me ja me retri no e ba be ye full time ya pension no bibi se bi ni ho okay wo na je gezi e sofo ba ko a manim na e fe Jesus Abrante wo UK papa pai Jesus Abrante won na tete wo na ye no sofo atoso dunum okay ntu na je gezi ko aye mema nana Abrante ye de nyamesom ni nyamesoro pa na tete wo okay and e wi a che no wa divert abe political prophet ah mofia omofia Jimmy Kasa wosifua winifua aya osoro na di osoro makasa nyame na di asem no it is never found anywhere in the Bible ohu babia omofia no say osio ne Ghana for nkasa ya wa Ghana ha and bishop bi no beka ayantam frem ani ni mokafu ye twa nada pa wan hwe so nsue nyansa ho so omofia ayo nkonkro bia wa hu nkonkro kasa ankwase yankasa we o omofia na ye de ba de se no de Ghana for nyesa o mai nickname ono de ankom se no hye o ma ankom se papa wa what ya say de meka na se enkodan ketua na manne asofo mpanyimfo yi ye no onyam nyina ye basa anu onyam efe na no onyam sofodie na tofam ya betena se ya masanko danke dinkiti ya papa Lawrence nyame fa na krenso so can say babies with sharp teeth babies with sharp teeth no ya makwa na nkodanke to a omo se enam no nkoda we no ze na agegezim 37 years we ekwan ma chiri ma be nso no we no message nyame adwuma ama ne obi wura nyame fia na akoyase no akoyase etinye edi ejimi nko na aba sofodwuma mu sei Nyankopon na wo hwe Israel fo so hwe Ghana fo so no ontimi nkasa nkyere wo mansa Jesus 31st nko a all night na wo kasa kyere wo man onsi yeto so nkwacha asem so na omofia ene na mu unim next year de beba ankufum uni odi obeka bia so nipa benya ho asem no buy na video is so buy odi omofia beba omofia ye spirit from Nigeria okay enzo bedi wachi edi wonu bi ase aba on sofodie mu no mama ya katie ne mu nkyere nyamso mpa ne yenimu ahoɔden ade no waya ase family picture bi pie ya na girl no ewo mu aye family nti ye na ye hum say ni niece nti ye hu say akosia se mpa na wa na ye bibi na bi a video a trigger and asema ba ofie ntam okay and because of that electronic and internet ye social media nti bibi aye fast. Okay. First, na ukojina post office ni afre postmaster afre no nyako ene WhatsApp ni bibia ho. Herre de opeso bibia no aye. Ntintempa no okokọ ye damage control papa. Akure we betime yense fie yi bag eyi ni nyina afiri ho. Aye, obetime yi metia besi uti so betime yi uti esi ana isa de enye ho. Mekasa oba betime akasa okwa dabraka be doctor voice no. Me say na age wadi. We edi problem bi anim no anza Ghana fo medi eti masore man fa nchem asa ko nye Ghana fo na aye adwuma na
ama mama wo ehun atemu ana bebu mu akontacho enyankopɔ na mum sabana batwe da awre nya yi a susu ampa so wo fa ase nti wo fa ase pa memete we so won say na my office tie on ha but the train wa akosi my office ayede wo fa ase die ne beka mo fa ase a obetimi ne maba o so mo tai di agro edi agro wo he sabo aka man wo ma no chance a ohuri tafere wa no memete we mo fa ase betimi aba se ma woro me ho mesro edebi odi wie eyedie no mo twa self eyedie agitom edie we hede e just wodi no we are simple won nipa bebre ni mo memete we menim say hook or crook me ye nipa me ho asem beba okay eba I know how to handle it maturely sagana asamba ada se won kasa ebetwa sisia because ade a chia ade san na nsem bebre eba asa obi nim ne ho asamba won kasa ana so bo mu oni aye din a defend ho wie pepa nkasa bi okay asa me manu me che BBC okay minim se de mesiaka oh Ghana na say onye too tactical you can never live in this country okay what dia wodi akora onye under age nti ade ne medi tonga ne metu yaje ba asofo ni bi so e kasa ho tete ase say na jigezi be say be obey sade no enye ama yesi sofu bi kwa de sofu igwe so asama wo kan yen obahye Nigeria no so obahye sesie siana kwasi ampanyi ni igwe ne sofu bi di igwe o Ghana Jimmy wono mebo ibe ya no wono kwa mbeso metini din won atikrota driver wo siri tigo driver ekope Debi tiko driver ekope no debi nti obi a wo ye kese no wonko nkoda nketenkete no me ya tikrota driver o tiko driver wada fom tim ntabo wono wabo wona sore e kuma so nti no eze wonya so bi wona na maame ne teda ba akum obi amabo me braba fa so da kaka me se bi mu ku wo me cars ne me da me sisi nyame adome a obi ono da fom ntabo da mu a yato ball agum wona na maame ne da sore na maame ne toto ohurija e ma no no sai ni pei e de tena sem kwa to twene me pe obi te se o tabe no ne action chapel mo dan ka Williamson ne tak wadmus ne ajansa mo obi nim se because obi nim so abeka bi obi nim obeka bi a wo de odana no de aka wona me beso me ne benya problem na wona ne wasem me ne asem bia me ne obi nim tam ya kama pa okay o ntimi ni matem o mo yin o mo nim se msitie se me nipa bi a me loud mouth speaker what the bewa from surubedi si from me dress wa ma wan kasa to wo kura ntimi kura wa sore dem ai na de obi kasa sofo pani nya sofo komfo so we me twa mbese ke kan kwase ya se we TV so ke kan kwase ma behum temperament aboso na ye adwuma sesia ni pa bia ye otama nya me sunsum ye adwuma kowia se de na so obaye port ye sa pepepe ne msubantie nti me mfa no comment ya beba fake one when fake prophet we need prophet one afre me nya me afre me so me ka se me fake ya wa wote wa woda ba ko pa wo kura mu na akura wo duro nya ado amore ka banku na wo twene mu nsu nda so da de se no mu siwa wo de ho betoto me te be de me no matoto me nya wi na Nigel Lankasa ono ne wasemba wo kasa no se oni ne eni asembia ba asem potibi wo wa ni asem nyaje ne nsem fu a wodie ne se akora wo yo ma wani entira wani ntom hwe osofo di a wodie no da be na mo maba me ha na se wate mframa mu se me kira ho am sofo die nyina no me di ma MPP does it make sense yeah me yedai MPP bi fra abem omutimi ntena so nkosi 100 years da sese me gina mu di ma MPP nko na MPP fra konwa no so a me party fufuro ba me konse okay na je de sana koye omo obi ahun se we bio NDC okay there was a time omo fa na nado dan kaku for the picture ena omo fa wona bokena Japan picture ndo mo de call asama kese baby ye fra ho pashi okay ena omo pay dadoa nadoa 7 jira twa omo de bo eye ni so adu huna na eye physical okay nti se me member ba ko ye fa na Esther na ma me ko ase omo nim ono mo ko yes ade no game so o wa hihye wa no hu no frem bo mama ne